o ne a tshwerwe re utlwa gote maabane ka tsatsi la gage la court o kgonne go tswa so se se utlwisang baagi botlhoko ke gore go na le di-threat tsa di dirileng mo go ba bangwe ke ka mo ba boneng go le mosola gore ba bitse ba sepodisa gore ba tle go mo tsaya gore ba kgone ba robale ka kagiso. Baagi ba motsesetoropo wa Montshiwa mo Mahikeng ba mmina ka nko e le nngwe ba re ba mo maibing a gore go tla jang gore monna yo o itsegeng ka leina la Themba yo a neng a tshwere dikgwedinyana di se kae tse di hetileng jaanong a be a bonwa a kaila mo mebileng. Go maikutlo a tlhakatlhakaneng mo Montshiwa mo Ward 8 re kile ra nna le bothato ba polao ya mong wa rona mo Ward 8 jaanong re utlwile ka menyenyetsi ya gore mmelaelwa o dule mme a sa tswa ka tsela jaanong ga o bona baagi ba lemo ga ba nna sentle ba utlwile botlhoko ka lebaka la gore ba latlhegetswe ke mong wa bone. This guy gate o ntshitswe because dokete ga e bone nna personal ke reditse voice note ya tse pedi ya investigating officer le ya station commander. Basically they were apologizing to the family gore dokete e bo inyeletse ga ba itse le bone gore tota go tlile yang but they are going to investigate. Go gololwa ga Themba go tlogetse baagi ba Montshiwa ba jele kgakge le boroko tota ba re ga ba kgone le go thulamela gonne ba re Themba o kotsi mo setšhabeng. Ga se molato wa ntlha yo a o dirileng go raya gore ba sepodisa ke bone ba ka nnang dipaki tsa gore o na le melato e kae mme gona anonyana ba sepodisa ba ne ba tsene mo jarateng le one of our community member mama o kgonne go founela Themba o rile re o collect him back. No community ya Montshiwa ha ya itumela ha re gopola ke gore re na le problem ya femicide go bolawa ga basadi go gontsi thata bana basadi ba rapiwa now and then basadi ba bolaiwa and then re ka se itse gore ke mang o leng gore wa latela ya no because ha o shebella TV ha o shebella o retsa radio mosadi o bolailwe but then this cannot be fair. Community try go nna peacefully the way e ka kgonang ka teng but ba batla go dira se ba se bitsang citizen arrest ba arrested Themba and self ba mo ise because even the witness tse dingwe ga di free apparently the witness tse dingwe di tshoseditswe di threatenilwe and then a promise batho ba bangwe gore nyena ba ne ba ile go gae ke tle go le latela one by one so we need to act before na actor. That is why community le ka kakaretso maikutlo a baagi ba Montshiwa segolobogolo bomme ke a reng e kete bosiamisi bo ba neile mokwatla se ka gore tota re le basadi ga rena protection mo justiceng go raya gore nako nngwe le nngwe hela ha o na le molekane a batla go kgebetelela a ka go kgebetelela go raya gore matshelo a rona a mo kotsing re le batho ba Ward 8 ka lebaka la gore o threaten le batho ba le bantsi. Baagi ba re ha ba sa bone dikarabo tse di ba kgotsogatsang ko go ba ba maleba bone ka bobone ba tla netefatsa gore Themba o boela ko ntlolegitshwaneng mme a emele melato e a e dirileng. Gape ba re ba heta ba belela gore ha magatwe a go nyelela ga dokete e ka tswa e le boammaaruri go raya gore khomišene ya ga Madlanga e batlisisang bogwenegwene le go itshwenya nko ga dipolotiki mo sepodiseng e tla nna le tiro e ntsi thata le mo porofenseng eno ya Bokone Bophirima.